insieme, vai fin già un'eada spionare ad incun, di mena provare a chatterare da una persona o informazioni da quella persona, senza che quella sa da qua. Scop per esempio, let ad incun ses diari. Precis quai, veste d'esser capità qui Stefna, semplicemente tanto due paesi. La Svizzera deve aver tramis un spion in Germania per ramassare informazioni. Quando tu una boccia con un crimi potesse essere proprio vera. Ed è il spion Daniel M. Cau in quel hotel a Frankfurt alla polizia della Terra Tudestia arrestau a Vonignamna al Daniel M. De Pilù eis el in prigiun. El doveva spionau a personas che lavorano pel Stadi Tudestia. Personas che provan d'inflao che burgheis della Terra Tudestia zoppen denes in Svizzera per bo stoi pagar taglia. Avon en Chinons ha jetzt dau de discutar per quei od la Svizzera eis veniu angulau datas. Mo a navo stil Daniel M. El doveva fac quei pel Stadi Svizzer, pli exact per gli Uffizi Federal d'Informaziun. Poi indirect vegli la Svizzera engagiau in spion d'angulà informaziuns ord Terra Tudestia. Di mena des la Svizzera aver tramis a Daniel M. in Germania, o melder dit il Servizen Federal d'Informaziun, per tudestg Nachrichtendienst des Bundes, il NDB. E là, da proprio spions. Ma nabe quai. Il Survetg Federal d'Informaziun ha in Uffizi della Svizzera a Berna. Al pensum da quei Uffizi hai de rimna informaziuns. Sai di quei in Svizzera, mo è exterior. Quelles informaziuns duen gli da de protegger la Svizzera alle personas che viven cau. El fa quei per somigliano sa tiara. Per esempio, senza chi les fa in act de terror, ne senza chi les angula datas che s'avessem fa don alla Svizzera. Anflen els informaziuns che muossen in prigel, ston els informar al Stadi Svizzer, a letz decide lu co reagir. Els rimnen informaziuns cun observar personas, mo e cun rimnar datas, per esempio giù de computers ni telefonins. Quai fan els senza che les personas sapien, a quai nom nins spionage. Mo scheia san els reagir sin prigels avon che s'abeggen. Il Survetg Federal d'Informaziun asce denton bomo fa che les. Cu, a co che lasce rimna informaziuns, hai scrit en ina legia. Ad ei vegna controlau fetgbein che quei uffizi fa. Il Survetg Federal d'Informaziun doi poi gida de sormia la Svizzera, denton mo cun risguardar las leges. Scha questa storia con Daniel M. torna proprio, loro stonir sclarisce qua era legal o nulla. La Svizzera sto loro declarar qua alla Germania. Ma la Svizzera e la Germania sono amici e tutti due hanno detto che lassen sclarir qua usce svelt sco possibile senza dispita. Wow! Porträts da bellezza. Hai, ils avieuls hanno per il momento un tempo fitch attiv. Ils avieuls vengono da loro foras o nascono e toccano semplicemente proprio una diretta primavera. In questo caso, però qui in Svizzera. Otter è stato quest'anno in Polonia. Primavera la Polonia, in una terra che in Europa. Per gli apicultors che tengono avieuls, forse anche in bitems, perché loro avieuls vengono ossa ort la sien d'unvien. Ma uon hanno els giù una nauscia sorpresa. Normalmente miren 2 de 100 avieuls sur un vien. Uon ha in denton varga 30%, poi plica 30 de 100 avieuls morts. Quai hai in grandon. Io avevo 50 case de avieuls, o siamo più con avieuls che sopravviveu. La ferdaia di un vien hai bo al suo leitmotiv. Tisis duen essere la colpa che tons avieuls ai morts. Per els apicultors in grandon è finanzial. G per G piarde leo danès, a quels avieuls era mia paga. Ma avieuls sono importanti perché non si vanno mai a freds. La più grande parte dels freds che nus mai ein, dat i mo che avieuls visiten lor flores or davon. A senza avieuls, a scheia e negins freds. L'aviol svola pro una flor, ciora il nectar e maina quell'ina va pro il pövel d'aviols, or da quai dai lura mail.
E perché els avieuls stan bain e perché es pon fare usce bain sco possibile mail daia in Grischun ver 700 apiculturs ci ciuren ils avieuls. E perché els Uffants in Grischun imprendan a moda più dels avieuls daia quist vagun de tren, fabbricia intorn in un mund d'avieuls. Tras tot il Grischun es quist vagun d'avieuls sun tura, quist eifnes als fermà a Domet, ed oz dasce la prima classe primara far la visita ed imprender alc sur d'avieuls, ma las scolaras ed ils scolars san veramaing fin già una pruna sur de quels insects. Wenn sie stechen, dann sie sterben. Oder wenn sie zum Beispiel zu der Blüte gehen, dann gibt es Äpfel oder so. Als die Königin die größte ist und die muss immer in so Löchli so Eier legen. Gehen sur Meli avieuls gehen fraß. Sie helfen einander. Sie können stechen. Sie können Honig machen. Con uragliers e quel mobile blau pones ir tras las differentes staziuns. Il mobile blau pones toccers sun puncts e lura ven quintali storgia de l'aviöl Ladina. Ciao ti, io sono Ladina, ich bin ein aviol e spec vest raccontare tra da mai, mie soras, mes frars e da nostra regina. Pro mincha staziun vegnan esa savair alc de pü. Il böt es de implirora lur föls con sülin giavinera de plets crujats. Las scolaras ed ils scolars han lavorat fitch concentrat, davo bot 3/4 d'ora es la prima parte fin. Ed ossa han a propa in preis alc. Wenn eine neue Königin aus einem Ei schlüpft, dann tun sie die alte Königin rauswerfen. Und dann tun sie ein neues Loch finden, zum Beispiel in einem Loch, so im Baum oder so. Und dann gehen sie dort rein und bauen ein neues Haus. Dass die Königin die größte ist. Non lasciamo un pa per scrutare ils Uffants, qui ad ein pe a mobler, da verer. Il mund d'avieuls is schon plein miracles. Ed esta so trarora quis qua ed ir inavo ant il studio. Vo conosceivad sgiurosche trens oder per exempel istorgias co Harry Potter o altres istorgias de fantasia. Ma usce locomotivas de vapur nu daia ben parablas, quellas deva propa più bot. E da personas ci sun fenischem da usce locomotivas veglias. Ma quellas ci non mo sein ossa nu vaivad sgiura amo mai vis. In la locomotiva de vapur aia din in attracziun, poi ebo da smarveiascia ja a spectaturs per las rodaias. Ma quella ga ai bo mai perveni a mirar la maschina, na buna mai 30.000 spectaturs de entirmon ein centupali amna vergada a vos tün e la Polonia. La ragiun ai bo la bellezza de quella locomotiva, ni forza il film che la fa, la pli grande attracziun a una parada da 24 locomotivas ina da vos l'autra. A to quellas fan bu mai una dec impressiun, ma bain è al dec fe. Ci fumatsch per da quelles locomotivas. Puh, quello ne zurano bun per nos basilicum quia. Savaivatamo. Avant un efna van tramis a nos redactur Livio Chistel per plantar basilicum. Il böt is ja da far cum voi insembel un pesto alla Minisguard. Ed è appunto vis ci des cresce fin già un pa. Wow. Ma proprio blerau non al dat, nos Livio. Süd sech. Ja nu? Guard, os un pa de tai. Vetti cumain ed una tai aua, quasi stad il Minisguard, wo stad bainin. Tschüss, insembel!